Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Human Papilloma Virus HPV vaccination program hagdokre. Imphal da pangtupo vaccination program asigi saruk oina Mukhya Mantri Yumnam Khemchana ambulancing lamthakre. Manipur da su National Science Day gi thorom pangthokle. Nambul Turel da plastic na apan bapiba amadi miyam na mayok na riba ising gi awaba tengnana ba mausadigi sanaraklaba ising yok tu na thambagi matang da khananay na bagi thawramama pangtukli amasong Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Rajasthan gi Ajmer da lupa koti lising tara truk chatruk marfu gi tongan ba chakut thorangi project karagina sangagani karagana urip uyung tamgani Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Rajasthan ki Ajmer dagi lebak sin bitung bada sathagadaba Human Papilloma Virus HPV vaccination program hagdokre. Kendra Sarkar ki mangla namu oiriba swastanari thausil gi makhada nupi singi haksil gi pimam phaganan bagi pandam da lebak sin bitung da program asi hagdokadabani. Program asi na Rajya amasung Union Territory singda leiba sahi 13 suraba nupi maza koti ama lakh 35 hida kapthokna pandam thamli hidaga se sarkar gi ana layengi kudong chaba phangma mafam singda phangangani hidak sing asi Ayushman Arogya Mandir Community Health Center sing sub district amasung district hospital sing sarkar gi medical college amadi hospital singda phangani cervical cancer asi Bharat da nupi singda khwaidagi naganba anisuba laina oiri sahi amada anoba case lakama lishing kun thengnabaga loinana sahi amada laina asina mioi lising nifu hena sihali HPV vaccination program hagdokpaga loinana routine immunization program da hapsinba malem gi lebak sam humbugi manungda Bharat chu yauragani lebak sin betung bada Pradhan Mantri na cervical cancer gi mayok chathagada ba HPV vaccination campaign hagdokpagi thawram Manipur da pak sana pangthokli mapungiba thawram National Health Mission Manipur amasung rajya gi haksel bibak na sinduna Imphal East ki porompata leiba Zanims Hospital gi auditorium da pangthokli thawram adu Mukhya Mantri Yumnam Khemchan Singh na saruk yari thawram gi sarukamu oina Mukhya Mantri na ambulancing lamthaki Manipur High Court lingkhat ki bagi tarom de shubo kumon thawram gi sarukamu oina criminal laws gi matang da lecture series ama hojik High Court of Manipur gi auditorium da pangthokli Manipur High Court amasung Manipur Judicial Academy ani na puna sinba thawram asida Supreme Court ki Judge Justice Sanjay Karol Supreme Court ki Judge Justice N Koteshwar High Court of Manipur ki Chief Justice M Sundar Chingba saknairaba mioi kya saruk yari thawram asigi technical session da resource person singna Bharat ki anoba criminal law singi matang da wa ngangani Lebak sin betung badangasi National Science Day gi thawram pangthoknabagum Manipur da su tongan ba mafam da numit asi palan tawri sagnai raba physicist Sir CV Raman Ipek puthoki babu ningsingduna ngasahi kudingi ngasigi numit asi National Science Day haina pangthoktuna lakli Rajya thaki oiba National Science Day gi thawram ngarang dagi hoduna numit ini chupna Imphal gi City Convention Center da pangthokli Shiksha Bibhag amasung Samagra Shiksha Abhiyan sinba thawram asi ngashi loishingani Thawram asigi sarukamu oina class 9 dagi 12 phawgi oiba written quiz competition amasu ngarang pangthokki Women in Science Catalyzing Vikshit Bharat haiba hiramda Science Teacher Forum Manipur amasung Eastern Ideal High School na shinduna National Science Day gi ni phushuba kumon thawram ngasi Eastern Ideal High School da pangthokli thawram adu tongan ba lam singda resource person singna wa ngangli Nambul Turel gi ising da plastic na apan ba piba amadi miyam na mayok na riba ising gi awaba tengnana ba mahusadagi sanaraklaba ising gi yok tu na thambagi matangda lamdam asigi paumi singa khanane nabagi thawram ama hojik pangthokli Directorate of Environment and Climate Change na sinduna Imphal gi Dhanamanjuri University da taruk suba media fellowship program on climate change reporting in Manipur gi thawram aduda University asigi Vice Chancellor Professor W Chan Babu Singh amadi Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brajakumar Singh saruk yari. Thawramadu da hongloliba ayinga sagi khalna pirakliba chaitheng maruoina isingi samasya amasung Imphal sahar phawduna cheliba Nambul Turel da paktangna plastic thadarakliba asigi matangda resource person singna wa ngangli. National Highway Kuntra Turet Imphal Jiribam lambida ngasi ayuk malpuba gari punna marfutaruk Imphal tamna chatkre. Aikhoigi Jiribam paumi ngathem Bishwajit nahai ngasi sangkiba gari sing adugi manungda petrol puba gari kuntra taruk diesel kulhumdoi LPG mapan bilati mati taret yauna tongan na polam sing puba gari sing yauri ex SSB Personal Welfare Association gi
कुनिपान सुबा सहीगी ओइबा जनरल बॉडी मिफम पांगथोकपगा लोइनाना एसोसिएशन असिगी अहल ओइरबा मेंबर सिंगबु इकाई खुमनबा उटपा अमदी सानो खोनबगी लमदा मना फंगलक्रबा एसोसिएशन की मेंबर सिंग तरामना ओपगी थौरम पांगथोकली एसोसिएशन असिना सिंदुना इम्फाल की या स्कूल पुलिस लैंड लैबा मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन की होल्ड पांगथोकलिबा थौरम अदुदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के सुजय कुमार सिंह हाई एसोसिएशन असी हेक सेमलकपदगी हौना ngasi फावबदा मतम मतम की ओइबा मियाम गे मदी एसएसबी दगी पोथारबा सिंग यावना मखोगी इमुंग मनुगी दमक एपे थौरांगी थबक थौरम कया पाइखतुना लागली मसिदा नतना एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कनबा यावना एसोसिएशन की माइकेदिगी पाइखत पयाबा थबक थौरम कया लेपतना पाइखतली मखा तानसु पाइखतनबा थौरांग तौरी हाइरी मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन ना इम्फाल सिंधुना इम्फाल की मपल कांगजेबुंग सथरिबा 32 सुबा गवर्नर्स कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट 2023 कुनमाथोई सुबा गवर्नर्स कप वीमेन्स पोलो टूर्नामेंट 2023 ngasi losilagani मणिपुर यूनिवर्सिटी की हानगी वाइस चांसलर प्रोफेसर हिजम तोम्बिना अथोइबा मिटुंग ओइना सरुक यागनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi राजस्थान के अजमेर दा चट्टुना लुपा कोटी 13,340 की तोंगान तोंगान बा साखोत थौरांगी प्रोजेक्ट खरगिना संगागनी खरगिना उरेप उयुंग तमगनी साखोत थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग अदुगी मनुंगदा अर्बन डेवलपमेंट वाटर सप्लाई लंबी थोंग इथै लोखोंग एनर्जी अमसुंग उद्योग सिंग साखोत हनबा यावरी प्रधानमंत्री ने संगागदबा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट सिंगी मनुंगदा बंदीकुई जयपुर समनगदबा लेन मरी लेबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की 3 सुबा सेक्शन की लेन 3 लेबा एसएस कंट्रोल ग्रीन हाईवे अमसुंग दिल्ली बडोदरा एसएस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की 3 सुबा सेक्शन की लेन 9 लेबा कैरियर्स वे यावरी श्री मोदी ने जोधपुर शहर लेन मरी लेबा एलिवेटेड रोड अमसुंग बरन जिला दा मालवा मोरी मानगोर बरन स्टेट हाईवे उरेप उयुंग तमगनी नौना थबक संगलगदबा मियोय लिस्टिंग कुनमाथोय चनिपान दसु अपॉइंटमेंट लेटर सिंग कुसिनगनी श्री मोदी ना मियाम गे मिफम अमदसु वांगांगनी मदुगी तुंगदा श्री मोदी ना गुजरात चटकनी मागना ngasi निमिदांग वाइरम सानंद लेबा माइक्रोन सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग ATMP फैसिलिटी संगागनी मसीना भारत की सेमीकंडक्टर सेम साबगी लमदा अनोबा पंदुप अमा हांगदोप ngamlagani तुंगदा मफम अदुदा पांगथोप मियाम गी मिति नबदसु श्री मोदी ना वांगांगनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ngasi नुमित निनी की खोंगचत केरला दा चटकनी उपराष्ट्रपति ना ngasi संगदबा सरीगी सेंट बर्चमैन कॉलेज की सेंटिनरी सेलिब्रेशन रुशिनबिगी थोरम दा सरुक यागनी हयेंग उपराष्ट्रपति न त्रिशूर की देवमंत CMI पब्लिक स्कूल दा चेतना गण आश्रम सानब जत्रा हुनगनी मांगने तिरुवनंतपुरम दा लेबा सेंट स्टेफेन हाई स्कूल की सही चामा सुरक्प कुमोन थोरम दा सरुक यागनी मेघालय की मुख्यमंत्री कोरनाथ संगमा ngarang PM E-बस सेवा स्कीम की मखादा इलेक्ट्रिक बस 59 याना अनोबा बस मरफुमरी लमथाखरे अनोबा बसिंग असी AC मोबाइल चार्जिंग ट्रैकिंग सिस्टम अमदी ई-टिकेटिंग की खुदोंगचाबसिंग फंगली बसिंग असी IIM शिलोंग अमदी अपर शिलोंग की रूट चेनगनी बसिंग असी अयुक की पुंग 3 तगी मापल फावगी मनुंगदा चेनबा होगनी थौरांग असना लमदम मदुगी मियोइसिंगदा चतोक ससिंगी थबक थौरमसिंगदा हेना लाइथोखनबा मसुंग खुदोंग चाहलगनी असम की बीजेपी प्रेसिडेंट अमसुंग लोकसभा सदस्य दिलीप साइकियाना हाइरी लागलिबा राज्य विधानसभा की मिखल दोल की मिरेप ओगदबसिंगी ममिंग याक्संग कुमै लोरबा मतुंग तांकक नायना लाउथोकलगनी नालबारिदो पाउमिसिंग द श्री साइकियाना हाई बीजेपी ने दोल असगी मिरेप सिंग अतुब मतम द मियाम द खंगलगनी मियाम ने हेना पामनबा मसुंग थाजबा मियोइसिंग द दोल की मिरेप ओइनबा लाउथोकनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम हौदोकरे इम्फाल पांगथोप वैक्सीनेशन प्रोग्राम असगी सरुक अमा ओइना मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना एम्बुलेंसिंग लमथाखरे मणिपुर दसु नेशनल साइंस डे की थौरम पांगथोकली नंबुल तुरेलदा प्लास्टिक न अपन पीबा अमदी मियामना मायोकनरिबा इसिंगी अवाबा थेंगनबा मौसादगी चनरकलबा इसिंग योक्तुना थंबगी मतांगदा खननैनबगी थौरम अमा पांगथोकली अमसोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi राजस्थान की अजमेर दा चट्टुना लुपा कोटी 13,340 की तोंगान तोंगान बचाको थौरांगी प्रोजेक्ट खरगिना संगागनी खरगिना उरेप उयुंग तमगनी पाउलोइजरे